wethu angiqala ukuluzwa lukhulumeka la ku live futhi ke ngicabanga ukuthi not only here nakobanye live ngeke ngayuluza lo daba okusobala ukuthi ikhona le lack of visibility yomkhonto wesizwe kulezo indawo bebe bekhona abantu abaningi ke asikushoni nje kucaca singaloko sikuhlonisa basenamahloni ukuphumela obala athi umuntu mina ngumkhonto wesizwe leyo into leyo isetshenzwa yithina la ngikhona ku Ward 17 uyababona abantu umuzwa umuntu ekuhlebela ethi hawu siyawina la kodwa in terms of ukuthi aphakama be-active simbone egqoka igipa zomkhondo unako lokho ukuthi mhlambe ke ngoba into eyenzakalayo ukuthola ukuthi makuphethe linye iqembu kuleyo area ohlezi kuyona especially ward bese ke lo evula kakhulu izandla ethi hayi makwenzeka uhanjelwe isihlobo sakho awuze kumina ngiyokusiza ngokunika usizo lokuthi makwenzeka uzithola engathi uficwa isimo sokuphelelwa impuphu inyanga engekaphela usondele kumina lokho abantu ke manje bese kubathena amandla ekuthenini mase befuna ukukhombisa uthando lwabo la lungakhona ngoba uthando kuhlale kushiwa lithengwa ngamali uthando ukulithenga ngemali ungayikhipha yonke imali yakhe esephaketheni but angeke uzulithenga uthando umuntu uya la intombi yala iqome khona so abantu banothando lomkhonto wesizwe ngiyajabula kakhulu la sikhona futhi ke sesisaplana it's just ukuthi ke on Saturday I think kuzobe kufike ubaba uNqamalala kwi Lower South Coast region lapha Sports and Leisure engithembayo ukuthi abantu bayofika in numbers ngoba lebhizana ngoba umakhelwane wale ndawo esingakuyona sengisho ukuthi umakhelwane wegama lakhe naye ine chance ukuthi hayi iwelele khona mayifuna ukubona uNqamalala imuzwe mayizikhulumela ingambone TV imbone in person ekhuluma ngiyacabanga ke la kwi Lower South Coast ngicabanga ukuthi nje impela netheku futhi lizosuka ke ngoba lijwayele ukuthi lisisupport ezintweni enjalo kuma activities kanjalo nama motorcade makwenzeka yonke nje izinto ezikhona ezihlanganisa into yomkhonto iyasupporta kakhulu itheku sibonga ke leyo unity ke leyo khona abantu ababecula icula lalethi unity what ubona ukuthi ayikho leyo unity thina ke ngicela ukuthi leyo unity siyibuild ibe khona futhi ke ngiyayibona iyakhula ngoba nje ukuzwana ukuthi umuntu mangaba engathi usasalele emuva ngokomqondo nephilosophy eyangale la isuka khona because we all from there it's just that ukuthi some of us we are not accepted ukuthi as now we are going to the new house we are going to take new rules we are going to obey the rules of the new leadership we still want ukuthi bokade uthi ubizwa ngo-chairperson ngale you want to be still a chairperson even though you are being told that no you are not a chairperson here you are just ordinary wonke umuntu ngoba lento yakwamkhonto wesizwe it's not about ukuleader uma ngabe uyamuzwa kahle mayikhuluma amagama ubaba uNqamalala uyathi thina siwumkhonto wesizwe akasho ukuthi mina njengomholi wemkhonto wesizwe uyathi mase kufika kule nkulumo ezothi yena uyaleader abesethi thina njengabantu abahola umkhonto wesizwe esho ukuthi thina sonke ngoba uthi uzalinganisa nangesandla wenzela ukuthi ungasifili uinferior makukhulunywa but nawe uzifile uaccommodated yabona uNqamalala uneskill esihle kabi abantu abaningi abashumayela ngevangeli abapreach ukuthi thina uNqamalala siyampraise I don't know if like yeah but siyampraise but some of the people they did ukuthi bapraise abanye abantu esibaziyo kodwa sange sakukhuluma ngokubapraise thina simpraise uNqamalala siyamhlonipha njengomuntu omdala njengendoda enamagalelo njengemamba indlondlo so umakade bona eyaziyo ukuthi hayi makunjela sokwenzakala uma kunje indoda le eyasinika ithemba kuzoqalwa lento ezinkantolo abanye sebengabaza lezi ke manje recently as we are heading to ama elections on the 29th of May yathi nje ayikhululekana ayikho yonke into abayizamayo uyabona ke leyanto it tells you ukuthi each and every time uNqamalala mayikhulumile wakuqinisa idolo wakufaka isibindi hayi ukuthi usibhakuze isibindi sakho ukuthi mangikuze ube novalo ubhakuze wathi nje khululeka leyanto siyowina ubomthemba indlela akusuka kuyiyona uNkulunkulu uhlisele enye iwisdom kuyena ukuthi njengoba ufuna ukuthi uhole labantu ngiyakunika amandla ukuthi ubahole uwanike lo mama
ngoba uyamhlonipha kakhulu, umuntu ohlonipha uNkulunkulu kakhulu, umuntu ohlonipha omunye umuntu kakhulu, umuntu othatha izibusiso kubantu abangalingani naye abangaphansi kwakhe ngeke-age, kodwa uyahamba yothatha izibusiso. Ultimately invitation ukuthi wena ungaphansi kuyena ngo-10 years uzoya athi hayi ngihloniphe i-invitation yakho ngithi angifike. Lokho kuthatha izibusiso uzithatha ndawo zonke. Uma ufuna ama-blessings, you're not gonna be blessed by God only because of uyathandaza, but even indlela o-reacta ngayo kumuntu uma ngabe ekhuluma nawe ube humble kukwenza ukuthi uthole izibusiso. Le zibusiso azitholayo uzozishare nathi. La ama-blessings ahambe wathola yonke indawo uzowashare nathi. uNxamalala ubusisiwe abantu, ubusiswa abantu beyinkosi, abamakhosi, wabusiswa abantu bamasonto, wabusiswa amanye ama-leaders aphesheya masingakhuluma ngoVladimir Putin bambusisa, zaphinda nezinye inkalakatha zafike futhi nazo zambusisa. Ubusiswe abantu abaningi kakhulu. Yabona umuntu obusiswe i-majority yabantu abalidayo lapho belida khona, abantu ababili abathathu ngeke bamkhese. Yabona, what blessed by God nobody can curse it. Ngiyawaphinda leyo mazwi. Okubusiswe uNkulunkulu akekho umuntu ongakuqalekisa. Lapho sithina i-basement yethu eyale qembu noma yalo mkhumbi esugibele based on uNkulunkulu. Ukhumbule ngizokwenzela umzekelo ukuthi in 1912 kwaba nomkhumbi, if I'm not mistaken, ozosuka eFrance unqamule njalo ku-Atlantic Ocean obizwa ngokuthiwa i-Titanic. Uyazi ukuthi leya move ohlala uyibuka yathathelwa eqinisweni, yathathelwa from the true story eyenzeka ukuthi lo mkhumbi washayisa i-iceberg. Uyishayisa le iceberg kunamagama abawakhulumile bethi even God can't sink it. You cannot ukuthi uzohamba esandleni sikaNkulunkulu ube sokuthi wena uNkulunkulu naye ngekaze. Yabona iphutha elenziwa abantu abakhalwa umkhumbi elokuthi even God ngendlela ababe uncoma ukuba strong ngawo, but what even God can't sink it. Ngithandile omunye uma ngihamba ngibheka lapha ku Facebook page enye indoda ibhalile ehlala isibhala kambi yabhala yathi hayi uNxamalala uvumile ukuphinda futhi IEC wakuvuma ukuthi uNxamalala uzohlala kwi-ballot kuyiwa kuma-elections. Waseyabhala komunye umuntu ukuthi amandla anikezwe uNxamalala angazi noma bewalinganisa nakaJesu na kwakhona correctayo ukuthi ungakulinge uthathe abantu abanikazi bemvelo balinganise noNxamalala. Ngabona ukuthi mhlambe umcorrecta kahle angazi, kodwa nami ngiyasho ukuthi yena uhliselwa amandla, ngeke siwalinganise ngaNkulunkulu, ngeke siwalinganise nakaJesu mayekhona uJesu, but unikiwe amandla. Sengisho ukuthi whatever we do singakukhohlwa ukuthi sinoNkulunkulu esimthandazayo, singakukhohlwa ukuthi siwobani, ungakhohlwa ukuthi unemvelaphi ama-roots wakho ukuthi wena la usuka khona ukhule. Ngiyazi ukuthi la siyinkolo ezihlukahlukene okwamanje akukhulunywa lokho ngoba masikhuluma ngey'nkolo ezihlukahlukene sikhuluma size siyojikana kuma-ancestors whereby some of ours njengoba sihlangene siyinhlobo ngey'nhlobo ukuthi abakukhulumi lokho futhi angeke sibagxeke. Mina ngiye ngithi umuntu ongakholelwa ekuthenini khona amadlozi it's okay. Ngicela ukuthi singamphikisini naye indlela abuka ngayo izinto ngoba vele aka-impose inkolo yakho kuwena, kodwa yena usho indlela azi ngayo noma indlela afila ngayo nendlela afundiswe ngayo la ekhonza khona. Nathi kanjalo uma ukuthi isazi ukuthi iy'nsika zethu zokwabaphansi kulungile socela kanjalo nabo makukhona indlela abathandaza ngayo ngohlobo lokuthandaza bayothandaza kanjalo ngale kokuthi siphikisane sidebate ngohlobo lenkolo. uNxamalala uma bemsusa laba befika impintshe emandleni besinopetrol obune price right ubuhamba ngendlela ekahle kakhulu, asisho ukuthi upetrol by this time ubuzobe usawulo wa 14 rand kwakukhishwe ngawo uNxamalala, kodwa ubuzobe sokuthi unyuka ngendlela ereasonable. Mhlambe ngaba namhlanje sikhuluma ngopetrol mhlambe lithe u20 rand or 18 rand, if I'm not mistaken, but ngokwabo ukhuphuke beyond. Bengaba asibanga nawo Eskom usale wahlupha makuphuma uNxamalala ngenxa kaNxamalala ophumile bakwazile ukuthi usale lo Eskom so unenkinga kwathiwa kuwukuthi uyathatha i-blame yashiftelwa kuyena ukuthi hayi uyena ucollapse lo Eskom. Ngaba akazange ahambo Airways flight international bekade isiza abantu abamnyama with a reasonable prices, bahamba omengo kwahamba wonke umuntu ngoba bebona ukuthi umsholozi akasekho yena umuntu abebhekelela amabhizinisi ase South Africa ukuthi ahambe kahle, oyena umuntu obekwazi
ukukhuluma nabantu abahedayo kuma-departments ukuthi kule department yakho ngicela ize ingalinge i-collapse nakanye. Uma ukuthi ungakholwa ukuthi uMsholozi ngithi ube-communicator nominister bakhe, ngicela ukuthi mhlambe uma unethuba uye kuba seduze kwakho umbuzo ukuthi ubukwazi Nxamalala bekwazi even though bebengafuni laba kade bambisene nabo kwi-top 6 ukuthi aku-communicate nalaba yena bekwenza ngenkani athi ngizocommunicate nabo u1 no2 angofuni wathumela ukuthi amanzi awahamba ebantwini abantu abangahlupheki izindlu zomxhaso abantu abazithole bangawelwa izindlu abantu ikhona i-department i-human settlement ethi nje abantu angifuni baphile impilo engekho decent emva kwaleminyaka emingaka savota ngo1994 kube ukuthi abantu basaphila. uMsholozi beze nokuthuthukisa umuntu wase-South Africa. Uma ngaba uthi akakaze aye noma ise-Eastern Cape kuyosiza, mina nginobufakazi ukuthi ngambone efikile eMthatha ehambe yo-introducer idami introducer i-substation kagesi ukuthi ugesi wala ngeke uphinde uhluphe. Hamba uyofuna leyo video mhlawumbe ngiyifaka ngaprofile yami, kodwa uma ufuna futhi ngiyifake ngizoyifaka khona la khona introducer khona i-substation. Ngaphezulu kwaloko waphinda bagixabeza ngebridge endaweni eyayingozi, siqede imoto siqede abantu abahamba ngenyawo khona eMthatha Belu. Akagcinanga lapho, uhlikele njalo wathi uma esaplan ukuthi ngifuna ukwehla njalo ngePondoland ngiyofika koBhizani kwayimalazi imkhuza khona zithi kahle kahle usuyagagamela kusho zona lezi ngoba zifuna kungena obhululu bazo abangazi ukugijima. Uke wezwa nini upresident oheda right now ukuthi uyagijima kwi-floor? Ugijime wayapi kuphi la unozi khona ngoba ngaphandle ukuthi into ayazi ukugijimela ipompo, into ayazi ukuyihlayela egoli, afike ngoba sina kuseletha ama-food parcel, afike ngoba nako sezonikeza abantu izikipa, afike ngoba nako sokuzoba isikhathi sama-election.